Nowe pyoge lungting khaan ki lirim sinsin nangkin yong la tsamdi shiyu nga tin skyu me. Diri nga zo lungting khaan ki pyoge pyume chebe leze nanglo la ya semkam member Tseyang Palzom la to sin tindi shiyu. Ani Tseyang la dal hen to Tseyang la ki tanda chalin nang tangare, dana shin ki chalin nang yu ki satsi re, dana shin chik kong tabu chi chalin na huay na, ani gyulam kandis toko yu me tang tindi ki tholi ya to sin tindi shiyu. Dangshu di Tseyang la nga zo lirim pepa testili shiyu. So testili. Dangshu di la ta nga zo lirim sinsin nangkin yong la ya kirangi ngodu dorduj, ingduj sumna. Nye ming la Tseyang Palzom re, nye kesa da ta chalong chesa gangza gangdo la re, tanda nga psychotherapist chik re, ya. Ani nye ki tanda lega di mangche teletherapy ki gyuni chadyo re. Tseyang la sungna shi, Tseyang la psychotherapist langwa la ta semgam ki mebachi to shadi to kasu, chidang ki sembe ki nata langwa la, ta semne la wach. Di lang to kasu kandeji langwa dina. Sem ki nazat di da, semne di tadang di cho mangbo shida yor ra, ta nga zo psychoanalysis ki gyuni tawa ina ra, midisu thangbo clinic la yungdi, chilo ni ta cawa barni yungyo do ra, ta doctor saldo di cawa barni yungyo do, chilo ni de ta di khardo hoyo la na, depression, anxiety, disu common sashi re la, zamzam ya khashi grief yo re, ra, kunzo ki life la chik missing cha de yo, kunzo ki kechembo chik thong de yo, ende ro chik chani, ra, ani o digi naza digi presentation chilo la surface khande yo la na, depression, anxiety, ende cha de yo, ra, depression la na, semba pe na de yo, ra, semba na je da life la interest ke me yo do, hoa de la nyingmo mindu la yo do, ende cha de yo dindare ra, anxiety la na sem chabya nam yo normal le bet manga, hoa de re la, mainly ende ni present chin le re la. Ta tanda Tseyang la sungna shi ki, ta nga su tanda pepe jizo shi rwa. Di nanglo la ta nyama gyanga ta shimba zishi chiba na chik susu ki so tuks che. Nyama tuzo la tes nyunyu rwa la. Ta tanda chi su tes ligi to. Tene nuka su ta tante tuzo la nga su pepe jizo nang ki semgam chute dan tewe kani. Ta sembe nakza ta tende ki netang kandiro sigi ta. Pepe chi imbe chan ni khari thongu dula na, ta tisa midu sugi ta stress, anxiety ra, ngoto su pe ya par diyor ra, nima gi nga zo ki community di khandiyor la na, pe khala ore mangche joint family da uche, ta baba, ama ra, pugu, changma, pobo, momo, gangza community yore, ra, ta tisa community di changma breakdown cha di, ani midu su pe lonely cha, ra, ani midu su gi mangche ta, nima ina su su gi shingsa di su mangche, pobo, momo, di su zani ma, ta chalong chin shingyo ra, tisa shingsa gangza khawan rilan tab da, mobile ni, ra, su latta gi ore membe tasa gangza dire, film star da, ende dinde latta gi ora, ani it's very fluctuating kunzugi, ende do re samgu do la. Chidang pepe jizo nang korang la zara shile tu, nazati. Ta nyegi lega chisa mangche disu ta gyaga da, ende dam manda chilo ni, ende re ra, gyaga da inji disu kunzu therapy la approach chidi ra, mangche khadyo approach chidi ra na, when they feel like they have to discover something, when they want to explore something, ra, didi kunzu pegi do, ta peba da, ta nga zo Himalaya rikyu disu ra, mangche khadyo pegi do la na, pe zada chadi do, ani pe yungu do, ta nga pe kale nyangso ene la do, ani pe yungu do, tiri rang therapy go lan pe yungu do, ende re do la. Now, the approach di tis loga do la. Tanda sunga na shire gyaga dang ta chigi miri tenzo testi kangi yo na le ya. Pepe jizo nanglo la langa di tang tebe tone kodo kazu sigido. La tenne ki tanda kodo penye da mangbu dwa la, nga zo chizo na la, di pe shungni mangbu do ra, kergi dende mangbu do, chokpa tsuyo e mangbu yo re. Ine tanda, I think nga zo langa ringbu do la. Kodo pe goya, ondo mangbu chik do goya do sha la. Kaisina nga zo chizo na la, di pe mangbu do sha, kala ore stigma do ra. Midisu, ende ta susu therapist tala doya gi, kunzu pe di ngamda do che, therapist tala do na khari chagi re, ha kugumin do therapist ki nga la ende chigi re, ende lagi re, khande lagi re, idea shida meje. Tanda di therapy field di kona tis chik new do chire ra, yaga lai new chin le dio re. Ani ta nga zo pepe ki chizo ta nga zo bet marginalized ra, nga zo nang la leya di khali ta legi re samgidu la. Tseyang la kirang do zin na ro ta tanda susu ki chali na ya chiro la. Tende ta nga chima chimu chawa na nga tende chigo same ki nyama lopta tizu kami yewe kande re. Now, nga ngone china nga chinju kapsula nga semje la pe gawe ra, nga thangbo nga vet chigo samde re migi an je la thep chilo di vet chinge disu gi khar chigi dula na semje la shakchu chi ne chigo da an dinga pe semba kyos di ta nga chisu sa mare sams an migi nga chu shift chini English da ende la chu manga le ani nga lapta la nga pe sote chambu re sha zinda chukchi chungni la psychology jaya gi khogab ra re
Ani psychology jaya khogar bradi an didi ma'am dipe akpoer ma'am gigi norbo ra ani khunse am discuss na an dige jela dira rang line dira chigi la ninga di chasla kaisna pen thoya chigi du cha tu ende dinde chiwa mindura ndero yakpu sosula das anita tanda kerang gelub jon na ti grim to junguru jibna kargarna psychology di gyaga lungbala 11 12 ni start nanga digre ra lapta la chu mene kheo mare ra bachelor's ni start nanga digre bachelor's undergraduation 3 years yore gyaga laina 3 years undergraduation ani third year dila honors nanga digre ra undergraduation chesani ani masters nangure ra masters lai specialization mangbu yore negi specialization di clinical dami kaisanga patient yamdurang deal chigila ngani man di mind di ra ani clinical re shamba dia counseling shamba di HR in the line tha basically in the line din diore ra ani masters jela tha nga khar thongudula na mangbu chigi masters ki jela practice chia go chugudu ra ngai ni ma ing pharji masters jela practice chia go chu re rehab la lega chire ine nga khari feel chasla na there's tha gap den de mangbu chosla tha khunzo ke jen ningi ore ine tha ting sarbuchi go chya shidi go ni nga lob jung chego du la di nga shuk chembo jigle su ra andi jela khogap kharra la na MPhil gi khogap di dusha gyagal ra MPhil ni MPhil chadi MPhil psychoanalytic psychotherapy re lao ya MPhil clinical psychology la din de yore ra inde kina chu sina na yore 당한주 단다 베베 지존나다 youngster 라고라 슝게 망부지 퇴용 거라 기시다 youngster 다 단다 슝게 망부지기 제한라 캐란도 붙는데 지야기 더버 연나로 망발라다 지 레게기 고갑 라고라 스코프 라고라 스코프 칸데로 있으게 수수 마인디 카리스 더 소울나 아주니마 겔란드 소이 카르송슬나 psychotherapy psychology di feel nanga da scope plan samutani career kana samutani yunga chipu mare ra susu da di feel la meaningful soge na ani yunga re la chi scope di da rangshi ile dore la la ta thisa do china da ngazu gi nima expectation lelha pe yakpu dushala na scope ki thola samutang waina demand pe mangbudu midusula pe la changma therapist la go do lan pet khona full cha do ende redu la 제가 charlina hede 거니 고츠레 안타 단다 버도 charlina 로가도 스토리 근데 la ni lega chia di 2013 ni go chure 13 la master chara and 13 la rehab la logic lega chi te gang do rang rehab la di jela logic ni net exam chani ni de la college la lavi ani college la lavi ngazu ropa khashi chigi Sikkim Psychological Services lan chuya try chire ine odi tis kalen yang na khaisna ropa di pha Darjeeling che nga de che ende ro chin ani teaching rang la yor didinga mang che ra and the teaching chidi professor khashi thuni kunzu MPhil chiga show in the songsa ende khoga biore songs ani nga MPhil chiga dore lo shis ani MPhil de lo shi di khadu charla na 2019 la chare now and 19 inga practice chiji pai la no so tatande chale kandi nangor kawa mengang do dindina chale nangyo kandire la thande di khare la na nga fully tha khala or independent practitioner chigre la independent practitioner ra ani nga consultant sula chigyo na chokpa chiore transforming rural India foundation la chiore hodi chokpa ingala su approach chisra nga zu gi chokpa la in the therapist go do la so professor chigi moto chidu ani samso digyo re khaisna so independent practice chik chede du ya chokpa chim do dewa chena ya hodi ya penthosa re samsra digyo re samud ani nga ya khande chi la na part of me always wants to do some practice ra hodi practice bula khande gorla na ni patient di da ngala da patient te mogo cheje ende ji chungna nga dipe yabu chogudu ra das ki diginyela nga university la lega chigore hodi la student disu gi chi free re ra kharcha gorla na mi mangbuji gi therapy la nga zo private la lega chi khunzo fit and yungora fit and yung du khashi fit e thuge o mare ra khashi capacity yonai emotionally capacity yo mare di chesuya ani ta inde chokpa unit chidi kunzu ta emotionally capacity menai chokpa unit chi ragi dulan ya kunzu ya yungchuya gi 직 랑가지 튕구도 야 어디 페디 차기들라 제가 단다 그냥 기소나시 다 단대 잘 수수 깨르게랑 도시니 잘리는 게 송로 등이라 톨롭지나라 단다 게게 괜찮아 또 근데 그냥 깨르긴 도시 나고 얘기한 도시 나 게르게디 카든 차슬나 디 코비드 갑스니 차슬라 코비드 파도 나 피기라 유니버시티 레가치 유니버시티 기 캠퍼스 디페 리모트 치그레 호델 치데오레 안 코비드 갑스라 khari feel chasulana ngazu lega gangza online chasu
dawa mit sama covid la tiktok da reel den se de ngazo patient ta diore ra la ngazo phi menga la nurse dis nyob de diore ngazo patient ta da ba de de ra an de nga khar samsula na nga inde sa ja remote chila dewale da nga su nangmi sal thuga yunga yo su pha do su do inde do chi na yak pu du sams ra an oshin nga samsung ara independent chigi laptop ni ngara ngitagi samsula. 다 단다 생각하게 도신데 수수 네발라 다체 나야다 참만 도신데 가지고 단다 텔레메디신 어라 대규진 도스는 거로 와라 근데 누구서 딱 대기 즉 파주 네발이야 팬도 가질 수 있는 것도 근데 도스 다 텔레메디신 라이들 pros and cons 니가 요래라 텔레테라피 라라 pros दिखारी 요라나 थानम 군소 다 비 클리닉 라 용되고 야지 요 말이 라 군소 수수 낭라 되니 점점 빼 kunzu khala ore mood pet low chani da the movement shida chima so pe in the low chade di kunzu they are still kunzu let's go ore therapy gi chidi khashe pe remote saja den de leine let's go ore ya ni access di pe ya pucha go ore telemedicine la dire the cons khada ore la na das ki michi bet khora psychotic state na la chade na ya bet khora na de bet khora suicidal chade bet khora in the semba di bet present la che megyo chi na in the telemedicine la ngajuta chu mare di cons chigrela khaisna indela hinji minji setting chigena kunzula tis chik holding environment yaga yor kunzula 다 단다 도신이 다 자기 규진 로로 자기 규진 도신이 틴두나 다 달랍나 다 지겨라 저담나 딘나도 거스 낭낭도 간데레 lanangna do namju da chikfare khaisna ngajugi cure di kharelana through words re ya mainly through words khaisna words di khartengorlana kenang thoughts di tengore ya ani word digi thought ditenge na thought digi through ta kejagi through ani cure chagore lagor di chigre ni ba dikharela na cure through relationship therapeutic alliance lag inge thola shuaina ra therapist ta patient gi parula tanga zo nangba gyone samuta na guru shishya shugida ta lama da loma gi parula relationship thamsik ho di thuni ani loma di an giwado ani yarge do inde chagida in the relationship chagorela 다 계란도 지금 나타징에 당시 롭다나랑 같이만 웻 치고 섬스 oh la chinchiga 심지 샤야도 딘들리 시 진다던다 수수 랑가디 저기에 손으로라 다단데 랑가디 나올라 양치 미 강이셔도 테네 수수에 지금 메게 사야 되는데 용문데 근데 간데relana 디당 아주 미라 디스타 잠잠 인데 차이레 nga patient gi shidi zamzam nga mela mi janyu o ninje tha dimmi de thawa show lan ra khaisna inde chasi wari ra ine tha mangche kharela na nga zo tha thamsik shugida we are very close ra pe close re ine ya gap yore ani oshin nga zo kunzugi tha kange da kunzugi tha bet khora semba na de yo kyo de yo desu pe close thing nga zo thongire ra ine ya su gap de tis chingya ya khechumbu chirela and what the gap this also internal space so yadi khechumuri di ta through practice chagirela nas ta chidang tanapatu lo chubdang si tu salina ro di nanglo ni susule ya ta temba che me gyo lo ra mangshu do ji ta ti the de ya de ye inde ta chagidula inde situation din de khashi session to session basis chagirela zamzam session chigijela ngajo in so oh my god ta thiri da session dida pe gyuro dosura pe satisfying do chasigirela zamzam ya session chila inde chasigre tha neba chigore ra tha khong di pe tha khala ore tha nga mitse di nga yunye dugudu nga tha mitse dila tha nga degi me ende shu dinge chi yore ra jela tha nima chik tha khong gi khali realize nang ni tha khong susu course di gangza complete nang ani khong susu pe yarge do ende de chadi ani ya di pe tha semla pe kibuda ende chogudula 생활 기랑도 지금은 남바지로 와서 남바진도 가서 지 남베치 나로라 다심금 지고 당한다 근데 뭐지 소이도 가서 미스기 겨름지 가도는 남베치리는 중국어로라다 sem금 최대한 되도 기랑기 다지 기랑기 레가디다 남베기 다 최종으로 와라 되게 와라 대화실도 다 되는 간데도 쓰거든 now ta kundi main ji kharsung degilana susugi sem di compassionate go re la sungda ta di ya jaga gi thola ina tanga di sik di chod niyat lai di susugi intention ra as a therapist nga jogi intention di ta phajo dila pen thoya ji go re la no di intention di pe clear go re ra no shin dinga nangwa yam to nga dewa pe chodra khongsa chogi ya sungda khongira khongi khazma
gyara phumuchi khong la keje thinandura khachini midusu ende semba madere ende khongi pe yakpu songudu khongi pe simple chikni songsra semba made chaya di reason main ni re songsra chik khare songsana too much self concerned with the self nga lai di shukche thani re songsra khongi niba di khoi khar songsana susugi tadang dira situation chila chik tani ende chik thongore ngodirang reality re samde chik ta di khongi songyo di therapy da pe dewa yore kaisa therapy na lai too much ra ta su ga la chipo excessive concern with the self chadi ya inde cha sigre ra ya ni ba khong gi sungyo di reality la nga ju gi chik inde chik re lan samjo di dira rang reality re sam de ji da ta o mi de gi inde chig du sam di mang che nga ju su projection re disu nga ju go che ji pe khe cham bo re 또 그런 레가디 톨라 수준 남부진 비차니야 지 advantage 라오라 케베 가르도 있어. 타 낭바지 임베 가리 케벤 초우들라나 낭바기 타 사무당나디 페nga ting sarboda pe vast da chogudu from my limited understanding pe vast ra semgi bula reflect chia dida di nangbe gi nangla pe mangbo khunsu gi lab nangida meditation chi thangbo shamata gi jela vipassana chi sungda ende do therapy gi main goal dikharela na patient di nimachik su self reflect chichuya ra therapist di go mare therapist di bula da internalize chechare di nangba yamdu dewa ta pe dum re tachidan gi ngarazu tanda tachi desa khade kombadang khongkasala ya ta keshi din mahmuje dosye lapalum ni chasang tension yu dewa mangboyora kira chi ta nambi gi chue gi tola lapalum ni tachi banna samge gi keshi ta dine nyamdola ya kamyo ta dine yungde semgam chuden da dewa don kira rojin tanda semgam chuden gi members shadi gore pajo keshi je na semgam chuden gi members menene ko semgam chuden da dewa don shungmang shangara 직 데버도든 까미도든 용데 now inde kechetin de yungudu ani nga indela ta susuwoni interest chogudula ani man ye MPhil gi thesis di ani dinde gana chila ani chamla de yodusu da kunzu ani kashi chamla during mu de yodusu ani kunzu experience khande chungsu ani kunzu gi bula ta sem gi bula world di khande do resha kunzu gi guru nyamdu connection khande do resha inde do chini chila ani ta day to day la ta kushalada inde dinde yamdu kaminangdu ania dinda tsania osya bushingido ala kona sogi chiksungudu chen indere nyengone ta ngazugi modern di semkham rikpani indere lani keje dogudula khazmara ngazu cha dokan chila de deore chai dokan chila je nye keje dilai ngazu kushla chila ta cha sumyore di kimagi dire di chunji dire di chenbo dire khangde yodire ta nye khongla khari shuilana ता ngazugi semkham gi rikpagi la kejo mangche khawani try chilana chakap chunji di full chadyor ra dene ni debodu thiaji try chigor ngazumi chakap chunji shong de yodi ani nangchu mangche khawani khawabodu try chilana minyen daga digas chik sang de yochigi di kunzu ya thia try chigor ende roda ngazu keje chungsa no di ngazu pe tha kunzu re do sungsula odilala tachi ngaranzu babijido nalo tanda tachi semgam tuden da de to ne kangi the de yin de yoro ala ni ba ta mangchi nyamaro chena da ngaranzu jiso nalo togona chambagya dinde china amji tensa yore la gi samlo de yoro enia tachi semgam tuden da de to ne ta dinde semgi kangi chena ani amji tensa yore la gi godo de de simbuda dinde do basu tachi 딘데지 내가 지어봐나 아니 딱코라나 덴두 지당 주라 간데로 지체버나 야요나 no ta susu directly approach shala kalena ra ta susu gi member gi inde ta khare khodo pe achida inde gala lona degree inde gala tana degree ra ani kunzu gi ta ngazala ta khashe inde legire kunzu ngala tis moshing de yonde yore therapy tero shilani ra ta ngazu susu moshing yo directly la therapy te show mare this distance di go ra di ani khala gilana kerang la nga susu therapy te sung mare ra hine kerang gi therapy process dila thiwa khari yene susu khari doubt da dinde khari ke yene di you can ask me ra ani in the lamde tension refer chia jora referral di in the kechumbure ani in the process di dogre la an thangbu therapist la email thina nai digre message tang nai digre ani appointment chi request nang ra appointment request chi chani ani first session la mangche kharcha gila na life history gala
ra life history da ani kerang gi therapy thanda yung goya di yumze kharesha why now khashe lochu bet khona depression do de nei lo 2022 la khona so ya phegyo re ra thanda phegoya yumze khar chare thanda spark khar chare ende do chagire la ani khali ani kunzo process pula zugire la penetration medita changla de budom le wa chase ro la ta changla dan suan tang shwe de la ta korang ki logyu chora history ti tu ta sung ro la ta next country do nang gre ji ta che nang dang ki ji yo ro ta gyulam jungura country do shir alelas and thangbu khari ro yorlana first few sessions di the consultation do re ra consultation la this chi khande umlana kunzo gi life history ko la khoya che and kunzo gi need for therapy ko la khoya che ra ani mitida nei parula fit degi mundu ra ta kunzo la ila thangburan thang azu in the consultation dogi re khashi chik digi jela khenang if you feel da o nga khenang yam do fit takta desa mare nga therapist shemba chu godana na it's okay ra ni khenang la shemba chu la refer chu the process the open shower kunzo chid ra ani edishini fit degi do continue chigi samna ani nga zo weekly therapy ra weekly yamna hafta la thengni ne thengni di mangche mi mangche chid kali ungudu tuzu da khali thola inai ra ani weekly thuya ji che time chik da di khala duration di takta fix che no di tuzu dira takpa thu de rhythm chik sugirela der an rhythm chi suni ani kunso khala irela na psychoanalytic therapy la khandiola na ta thangbo consultation changma chani ta start chidi kenang therapy la yungire kenang susu start nangire la therapy ne phigla den ta thiwa thia de yo mare kenang susu yung ta dila mi mangbo ena thanga kharla gore kenang thiwa thi ene mangbu la ta di it shows da ta susu rangi ta sembula ta it's very uncomfortable to take space ra ane ochin da thizi mangbo gorgire and finally kunzo susu emotion the express chechu ra emotion express chechu emotion gi jabla kharidu ra kashi conscious emotion yore kashi unconscious then they slip then they yore and kunzo gi dream explore share ne nilam la in the thongsu and nilam junia ha khoya ne mangbu chore di ya pattern chigre azu pattern kai follow chigyola na we start with a question mark ra with a curiosity ale okay kongi in the present nangdu ine kongi di jabla story kharredu ra story sungi story bula khawala chegidu ra ta nangmi ko la lawaina nangmi ende lani o nangmi gi michik ko la che khoya yo mar gap ra ende de so thona chugur gap ani ya khashi ya theme de ne mangbu thön legre ende theme la thona chugur ende thona chia de ne mangbu yorela di manda main ni re and timing gala samutang waina di gi timing this short duration re shemba di where the therapist starts with oh I know what you are suffering from diagnosis di like this short remangchi ngazu di long term khaisna migi dodang da migi growth plant do rela plant dilata thela chi da jos ke la yo mara khali ra in the do migi growth di in the do rela emotional growth di that's ani changla ta tanda nganzu pheji zo nanglo la ta chi symptom today da te kangi the ding mangwo yoro la to phone number choli ya ta kedu cha chumana kaduna je nebaliya ta je na ya ta lupsu na ya ta tene nang de go ro la tene ta khon number choli ya kherang gyong mane ta lupsu lapches kyum pe na ro lamdwe chi bana ta nga khari shusala na kona so su sem di takcha chia pe khechmu re ra thangbu su sem de le sha khaisna nga zo thisa mi changma gi ta life ti pe ta yopo do ra ani nga zo gi mi pe ta sa mi de su kunsu su gi ya su rang gi ya 근데 요래라 치당다 삼탄나 요래 수수 쌤 들으려샤 안 수수수 고나 마야녀라 라 디리니 니몰라 카리 충수 나 카리 필 차수 수수 소폴라 체크인 치야디 케첨부레 잠잠 오가 디리 인데 초구도 아니지 초구도 가신 초구에나 and try to link 라 알레 인데 차스타디 인데 수수수 accept 나야디 페 케첨부레 알레 nga 디디 룽랑수다 라 nga 디디 인데 차스타라니 수수 accept 나야디 페 케첨부레 디직치체 라 ani susu self reflection di khashe gya susu audio na nang nai degree thi nang nai degree modisure ani mi shemba yam du kamena khechambure share chisa disure chisa di nyeng chunye ji re duelan ani susu da nyeng chunye ji suya di khechambure phajoi khallage na odi personally shada malenga gochya try chin ale ninje khong inde chashalan
do chirela Tangi to Taran to Shadow to ya. Ane Yetuna yan, Jill Hadawa, Jito, yan sound like Shimba Sunga at the ngata this Lazani, and didn't pepper to chin, to chin. la so tache